Hello Perlok. Pedang sengam hai kisah center IL rabon channel. Balai nasna jaga nagi video. Marwa ngatharai fil yo ihi don kubai ke video kaba viral apo social media mata. Don uwe upandit. Uwe sidhu ma sadhu. Don uwe upandit uong ba. Apo state Meghalaya dang don hadum ta hapo state Meghalaya dang don kobe kacnong ko babam do breu ngatharai tipataro ngamtip yola se ngamtip nabdeng dong tiki babon yola se titip komen perlo hangko kai kata kacnong kumbuong ne uwe ubar jela ba hapo state Meghalaya hadu menta dang don kobe kacnong ga babam ya kibreu long gibru gila temen kan gila temen gila lap hilik gila dap ndru po nem setrong dan kum kencing batai jong ne ubar jela uang ba apa Meghalaya dang don menta dang don kesnong ke babam ya gibru temen kiba dap ndru po setrong marblong ba on la dap ndru po nem setrong ke kikinya kan kikinya ya kita benru gila temen on dal abam ni kita ke met jong kita gibru gula temen kemud kita gibayap pijok buram kan na bentah gayeng ngesem utip kumngau ne udkhar hapok ka state Meghalaya jungi kadang don senong kum ngata ngata ngahadu kan ne kerta ngam patip kai kata kesnong babam ye ka dak bro sepe hi mapi ke video kumno ne pandit usadhu ubatai yo ne uwe youtuber ubatai how uwe youtuber bahek wa youtuber kaptaru ubatai uda ngom ne और बाद में कुछ लोगों ने उसका कटाक्ष भी किया कि अब ऐसा नहीं होता। मैं डेफिनेटली मैं मानता हूं कि अब ऐसा नहीं होता, लेकिन उसका एक उदाहरण आपको दे देता हूं मैं। मेघालय में आज भी एक गांव ऐसा है जहां पर नर बलि दी जाती है, तो कोई ज्यादा दूर नहीं है वहां से, मुश्किल से 100 किलोमीटर। तो किसी की भी नर बलि दे देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, क्या है? जो गांव में सबसे बुजुर्ग बूढ़ा होता है, बुजुर्ग व्यक्ति होता है, उसकी बलि दी जाती है और पूजा पाठ करने के उपरांत उसको प्रसाद स्वरूप में वो खाते भी हैं। वो आदिवासी हैं, खाते हैं, दी जाती है बलि। वो इंसान को खा जाते हैं? खाते। पर इसके पीछे लॉजिक क्या है? किसी इंसान को मारना है कहाँ तक सही? terus ngawan perlok kumno ukuran kemud hadu mentah kai kain kita kesnong titip ngata ngamtip komen perlok kai kata ke kertian kesnong keberan hapo state Meghalaya jungi ka badang bam breu hadu mentah mensuarong ngimjuk bam rakomta beliau ne par ubatai start une rubru ledi kumine ubru dim devi ban ailat ola thai gini rai gibar jelam ta ki keren kat balap kat boyo ke state Meghalaya jungi mah usung jabok pa kumno kinong Meghalaya ki bam dok bru hadu mentah ke pertai sai ta mentah usnam arga arsusan to sabisari mapi yo ne udai bru ngilek kumno ne dai bru nomar ba nga dapat nga mentah po Meghalaya jungi di barjela ne kino bru kat baki kuat ki kuat keno ne ki kuat kentho ki kuat beng ki kuat kat ki kuat keren po Meghalaya ki yo baik nomar ba ketelot sih ki sarkar Meghalaya jungi ki telot kimla benai te di barjela na po ri jungi tetangan aku ke video ke balangkot perlok nasna itu 11 sibon ngomong share ya video but subscribe channel junga perlok 11 sibon